urukiko rukuru rushinzwe iyubahirizwa ry'itegeko nshinga rya Madagascar rwatangaje ko abahoze ari abaperezida babiri Andry Rajoelina na Marc Ravalomanana bazahangana mu cyiciro cya kabiri cy'itora rya perezida. Muri Nigeria, umukandida w'ishyaka rikomeye ritavuga rumwe n'ubutegetsi Atiku Abubakar ushaka gushyigura ku ntebe Perezida Muhammadu Buhari yatangiye kwiyamamaza. Perezida Buhari arashaka manda ya kabiri. Abayobozi mu ntara ya Beni mu burasirazuba bwa Kongo barigaragambije nyuma y'uko abasivili 6 hamwe n'umurwanyi biciwe mu gitero cy'umutwe ufite intwaro wa ADF. Mu Misiri, guverinoma yatangiye gahunda yo gusenya amazu yubatse nta ruhushya ku butaka buhingwa bwa hegitari 7,700. Hari impungenge ko abanyamisiri bakennye aribo bazasaharira cyane muri uwo mukwabo. Naho muri Senegal, Minisitiri w'umuco Abdou Latif Coulibaly yasabye Ubufaransa kugarura ibihangano byose bya Senegal. Abisabye nyuma y'uko Ubufaransa busohoye raporo isaba ko ibihangano by'agaciro kanini byo muri Afurika bisubizwa mu bihugu byakuwemo.